Beam of Grace Ministries, we preach none other things than those which the prophets and Moses said should come. That Christ should suffer and be the first to rise from the dead, and that remission of sin should be preached in his name unto all nations. You are welcome and we are glad you are here. Join us for today's Christocentric sermon. Zikomo. Matamano onse amangopita kwa Mbuye Yesu Kristu. Iye kalenga wazonse mwamba tipansi. Iye omwe atipasa moyo wakuti tikwanise kusoka na soti siku ya lero. Zingopitiliza bekudya kapena kunyema mkate wa chipulumuso. Fikira tatakula. Indetu nali kuseka pa Friday message inali pa online, so nitapwa chape apostle amera kunali ibe vochiti nikachite bwanji kuti ndipelele kulusaka ine tenga uyo kuno kwamene ndili nichitika monga vitu vambiri bimisi namuza ta apostle kalani chape wameno kasimenyani utenga tawi zafika yomwe mzakuelera kusa koma ukaona sosi wati kulichamile chikupya mkati mwa mungu wakutingati sana chite so ambera munga asiliza wali mandi sabuti koma nima ya mikira support ya apostle wisdom indetu tiendera pamozi naye paliponse tili pamozi tenga paroti panja kumenyeka pa market ndiponso bantu bali kuchita appreciate kutenga so tikafika pa Friday takwanisa week 4 tili kulalikira paroti indetu bantu bakula pakuziba mulungu womwe timakwanisa every Friday timakumana 18 hours pakalale market ndiponso pamakala utenga. Friday yapita tinali kutilingana na nkani ya chakumi ndiponso iyi Friday titilingana na nkani ya matitles mukachisi mapriest, mareverandi, mabrigadier, mageneral, madon general. This time tizaba kuya pa Friday yomwe ili kukwera. So please ngatima kwanisa nikusoberera ko kumurundu so that tajitira limozi. Nisakutopeseni siku ya leo kutenga wanga siku ya leo linachapa mtu chakuti aitaniwa iwo kupwando laukwati. Heya aitaniwa iwo kupwando laukwati. Kutandauza kuti palibe ukwati palibe pwando, palibe ukwati palibe kuitaniwa. Aitaniwa iwo kupwando laukwati. Tisaberenga nifuna chitamange chape musiba ninachaira nowadays vantu vananichairisa kungotamanga nawo utenga taverengera tikangosiriza kuverenga nichiri kupasula tikasiriza kupasula nichiru tasiriza takomboka. Nizaverenga mwatsatane tsatane kuchitira vachingerezi kuchokera mubuku ya Mateyo kapena Matthews pa chizungu 22 kuyambira pa verse yake ya 1. And Jesus answered, spake unto them again by parables. Ukaona kama so kutandauza kuti kunali kuvutana kumbuyo because chapter 22 silinga ngofikira kuyamba kuti and Jesus answered. Tandauza tukudali zina mukamelea verse yake 21 ndiye kuja komwe anatuma opuzira acha kuti pitali muchimunzi
muzapeza lenda mchichewa makamba kuti mbongolo pa kizungu akapa kuti asi muzapeza yomangirira pa mtengo muimasule mubwere nayo kuno mukabwera nayo kuno ingati muzapeza wina aliyense akakufunsani kuti mupereka kuti ni ndani akutumani mumuuze kuti mfumu Yesu mwenyekazi wayifuna ndiye ija yomwe anakwera pomwe analowa mu Jerusalem, because Zakariya naye analangula zotere kuti sangalalani popeza adza mpulumutsi wanu akwera pamwamba pa mpulumutsi alowa Jerusalema tanthauza kuti chipulumutso chikufika. Ndiponso banazunzana kudali makwesheni yosiyana na mafarisi kufikira iye anayamba kuwamasulira utenga kuti mwana womwe unakaniwa ndiye unakwera kukhala mwana unakhala pakona yokera beauty. And then mafarisi mascribes wanaganiza kuti mtitika mkwiremo vanayokwera vayo pa chigulu cha anthu kuti chigulu cha vanthu chimuyitana wewe muntu kuti ni mweneneri tikamukwiramo chape chigulu chisatitema myaka. And then verse yake chapter 22 iyamba, and Jesus answered and he spake unto them again by parables, and he said, the kingdom of heaven is like unto a certain king which made a marriage for his son. Akamba mumapinda ni mwamene a very good chenjendere pamozi nikavereka kasisa kuvereka nikamadoteka wasina because niona vantu vayamba kukura mpimo kugresi kupizisa utenga ukakopereka chapa mutu vapasura utenga kufika kumapeto yakutoroda siyama kuti msongole kupela usirizise naenda asara asirisa palipe kupika nsima yosapya ikana chape yokupya paliponse siko which made a marriage for his son and sent forth his servants to call them that were bidden to the wedding, and they would not come. Again he sent forth other servants, saying, tell them which are bidden, behold, I have prepared my dinner, my oxen and my fatherings are killed, and all things are ready. Come unto the marriage. But they made light of it, and went their ways, one to his farm, another to his merchandise. And the remnant took his servants and entreated them pitifully and slew them. But when the king heard thereof, he was wroth, and he sent forth his armies and destroyed those murderers and burnt up their city. Then said he to his servants, the wedding is ready, but they which were bidden were not worthy. Go ye therefore into the highways, as many as ye shall find, bid to the marriage. So those servants went out into the highways and gathered together all as many as they found, both bad and good, and the wedding was furnished with guests. Wow. Tenga wakakamura niverenga kuno zimwame nichizungu nzaverenga muchicheva wasadaka. And when the king came in to see the guests, he saw there a man which had not on a wedding garment. And he said unto him, friend, how comest thou in hither, not having a wedding garment? And he was speechless. Then said the king to the servants, bind him hand and foot, and take him away.
and cast him into outer darkness. There shall be weeping. There shall be weeping and gnashing of teeth. For many are called, but few are chosen. Wow. Baitanidwa iwo kupwando laukwati. Then Bible ikamba kuchokela kuti Yesu anayekulabula kumapinja kutaona ni mfumo wa kumwamba ulingati mfumo inakoza mpando laukwati la mwana wache ambeli atasiliza kukoza mpando laukwati wa mwana wache. Imfumu inatuma masepansi bake kuti pitani kama itanani bacha amutundu Osankidwa kukala mutundu wa Mulungu, kukala mutundu wapembeza Mulungu. Kodi tuziba mutundu uyu? Tuziba mutundu Osankidwa kuchokela pachiyambi na Mulungu. Ndiye mutundu unaitaniwa kupwando. Very good. My Israelites. So imfumu ituma kunali bantu banalina matiketi kutala bakala nayo abakisika mugani NRC bando laukwatiriamba. Then imfumu inatuma pitani nga baitaneni baja bamene bafunika kupwera kupwana. Then akuti banchito banatamanga kukabaitana abantu because banali bozibika. Then Bible yakamba kuti aba bantu sibanapwere kupwando laukwati. Kuti anapweza imwe pitani kama itaneni muwazoti kosa tapaya ng'ombe zone nepata paya weti kapena ukwati fonse kalika umaro mwakaena yankara reti tiembekezera alendo apwera kare mwipando kuti ukwati uchitike. Tenu masepansi wanatamanga bayenda bafika kubaitana ababantu banalimoyenera kuza ku ukwati. Bible ikamba kuti kulinda anapwera na kumozi isteti banagwira masepansi babena abano bapa banapaya manchini mboni zatumiwa na mfumu kaitaneni bogoba kutika kupera kukwati imwe Mungu wao na chikivuta chikugwira pya ikubaya. Then mfumu pomwe inamba kuti bantu bomwe utuma imba zomwe bachita bantu bamene watuma bapetwa. Mfumu inakariba andena aba bantu bakuti batamba uteka uti kukwatu bebe ni munyamuka wena anaenda kuti benda baenda kumafamu kwao wena ko banaenda kumakwebo business tiende kuending ya mfumu tikachite chani tiende kulisa mafrita sise plot tiende kumfumu ya ukwati wa mwana wa mfumu kuti tite brand usi wa mwana wa mfumu mwamuda wa mwita na brand please of peace timusiwa. So kabela Yesu angamba kuti umuina ichita ukwati wa mwana wake kutandauza tatauza za prince ya osadaka wachizaibwira prince of peace timusiwa iya amaleta mtendere. So kutibena wananyamuka kwenda kumafamu stinga ende ise ukwati wa mwana wa mfumu tieni ibibe bitumi wa bitikutisa lekanti bigwire tibirakate banagwira na kupaya mfumu ina pamene inalandira utenga wotere inakara na mkwiyo wa ukuru. Then Bible ikamba kuti mfumu inatuma abi masoja imwe inene unipaye viwantu wao mwesese manini wananipaye viwantu wakumwena tuma amiti masoja wanapita kukakwira nyamata dikupa anene wanapelea. Then mfumu inatuma bena sinisaba bali na matitle deeds bali na matiketi kutara kuchokela pachiyambi bakana kupera kukwatu wa mwana wanga endani muroti
overload tiponso wanayimirira banali kwira aliyense kwenda kuti analikwenda paka market mulibe ticket kayimwe ndimwe balendo kumpumba ya Israeli tiyeni kulipando katiyeni ng'ombe zonenepo kulipando kunali ndo tamanga wakutamangira kuti kupwando banali na utindo wakuti baende kupwando bakana ise tilibe utindo kuchokela pachiyambi tena kama kutitiye kulipando ngasaliwe uzasalira jani nikunyamuka noyambapo chako sokole ndakusiriza sentence nikutaya time nikuti muzalipeza kusokolo baba mulipesa pata kisochape ndiye nditaona zinalikuchitika wanje nimerenga Bible wana wa Mungu mchicheka kulingana na mayo inayobereka mchizo yes group Bible inamba kuti oiva na wapwino batali na wafupi osweta na wapipa ndiye niwose kulipando kupando waweze wakukutia kukonsera ali na ticket just imagine mwadogo chezamka kuparoti tiye baba so chabe na weksuti wekala kwa mbano nikukala kasi panali chisisi pomwela fika paketi wafuna kurowamu wao yao mulipando mwine wa mwana anarena wetini ana sopara zo mwana ali kuwapaza because aliyense omwe aroba mupando apunika kuvala uniform ichicha ikatuweza wapalanga wekisuti baba wakuvulisa wekisuti na ukupasa uniform yomwe ipunika kuti urobe mchani mupando Jepe uona tiketi maseweza kwetingi manje injawi sikunaseweze tiketi chinaseweza nchani nikaoni ya waiting ya kuturobe mkati then ifane nikuchinja zoba ala jabu nikuvara samkati ero banangina kasi alibacha wanele matakana kukwela kupano zina saroba mmangao pamele pacheza kwela za joina na kukena mkati kasi wale kutenga chani kaoni ya weti akaba kuti apwela Roma mwini wa mwana kuzacheki na kuti weti ni yambi batu wabekuja kuzaranga na so kuteko kuti bena ngosi wana pale makaoni ya weti tiye pa kupika kama kuti anaenda pafupi naba ngamata kuzaba kunza kuti Roma mwe Romatiani tona ni mulie makaoni apwano laukwati uli mkati mwangena panchi mwe and then Bible ikapa kutawa nyamata wanakajua kuyaka they became speechless wanakana chabesi then kukarazi muona mukaza kumbelera chifundo zambira chifundo time ya chifundo miamine yeti kalikulalikira time ya pando ikafika chifundo kwa sila dori seketwa then mwini wa mwana waukwata kama kuti masoja bwela niku iziwoneka nimbava isi sisi navale makaoni ya ukwati mangani manja na mendo kulipe kutia asoperetere simangeni manyakuseko mendo tizienda manja na mendo mangani folks batasiza kuwamanga tikawaponyere kumutima omwesusila mutima omwesusila mubaponye kwa mene uko kwa mene bazamba kulira na kusheta meno yao yazamba kusisheta yeka katulimene uona mungani mutima wa pwanje wa meno nindani wewe unaona angela wedding alimpe ticket sikutoa mampisha banachuka nipanja kwa seminari pili but inaliyosia bakubira manja na meno kumana kwendo kupoja kumutima omwesu usira kwa mene uzalira ndiposo kogoza yaba kuzisheta meno weka ukuti kuona munga ni kuti uku nasiri za kubeleka Bible chichewa chimari zino chikuti banasangalala banatya ndiposo kwa tunachitika bwino banachita enjoy ni wati kodini bana ba Israeli banayitanwa pachiyambi na Mulungu tibwera tise bacheta osika
Very good. Mungu anayekurakura mu parables. Anayekukaba mu parables. Indetu nifuna tikabeleka book ya Ephesians chapter 5. Kani laukwati ilimo. Tipo Mungu anagamba kuti ndise siwaro zake, ndise tupi lake, maponzo yake. Mukazi sitepese mwamuna wako. Mwamuna konda mkazi wako. Sikuti ndiye maya matazika kukukwata. Eka nishidola valiwa. Tena asiriza anga pamujaza ukwati zamani kama pano ni chisisi cha chiku. Sini kama za ukwati wani amanda. Iyai ni kama za ukwati wa Yesu na kachisi. Sepetia mpera Mateo alikulemba mu chapter 22 kuti ndilimonga mfumu inachita ukwati wa mwana wake taona munga ndi uyu ukwati wetikala na upazikola pasi. Yesu akamba kuti iyayi ni parable. Ukaona parable kama mapinda kama za Yesu na kachisi yake. Tikaiberenge buku ya Ephesians chapter 5. Yes, chapter. Chayani, Chayani. Ephesians 5, verse 32. Yambira pa 30. Verse 30. For we are members of his body. Tise ziwaro zatupi lake. Of his flesh. Of his bones. For this cause shall a man leave his father and mother. Kabakaichi mwamuna azasia makoro wake bamai wake na watate wake. And shall be joined unto his patikizana timukazi wake musogolele efekeza kamenia. Kabakaichi muzipambo asia makoro wake amai wake na watate wake na kuzakoka mkazi na kuzapatikizana naye ukala mtupili moja. Pazikora pasi set up na ibili kubai komisia. Wamena koka mzake nuti. Ni mukazi hati? Heka. Manje tima bereka Bible tikayebereka tima ipinda muda so that isutige vikwati papa sikora pansi. Bible ikaba kuti mwamuna usiye watate wako na bamai wako upite ukapatikizana na mkazi wako nani mukale tupili mozi chilopozi ipazikora pansi nani wedding ina iliyoza mkazi ndiye asiye bamai wake na watate wake na upita mkankala na mwamuna wake. Watu hapa nukazikora pasi ni tradition enda kwele na wakuru wana kwele isetika ipeta patwa because why ichili munjira yote utipitiliza kubeleka tipilile. And shall be joined unto his wife, and they two shall become one. This is a great mystery. This is a great mystery. Ichisinsi cha chikuru. Why mwamba kukama pachisinsi akuzatia suona kuti Mateo wewe yamba kulalikira nali kukama mumapinda. Ni makamba chabe mumapinda so that wamono wambereveni kamba ababonsa ababazae na chabe nao so chabe ni kutama. Tiativele ichisinsi ni chiti. But I speak concerning Christ and his church and the church. Kansuka mbele za ukwati mu Bible ni kani ya Yesu na kachizika. Bana wa Mungu. Mfumu ina kuchipangira pwando mwana wake ni mfumu iti. Simuona teni Mungu. Tena atuma mwana wake pazikora pasi. Kodi simuona tikachiziri pazikora pasi ni mkazi wa Yesu. Kodi simuona tiwa ukakula mkrupi na muli Mungu wa muzima. Then Acts chapter 17 ikamba kuti sakala mukachi
Wana wa mukachisi ya Yesu ni mkazi wa Yesu. So unatiwa ukakura pamuzi wa Mungu. Ndiwe kamusote, ndiwe kamsimbi, ndiwe kamsikana. Ukakura pamuzi wa Yesu. Beni Yesu akama kutika msimbi kakura nikakarungule. Kasi ndiye weti niye ichichika. Iwo ukakura pamuzi wa Mungu. Wakara kamsimbi kapika pale. Pachimake cha ukwati. Beni Yesu akama kutika msimbi nikakakwati. Kasi ni kachisi ya kura mkati mwaiwe. Kachisi ikakura ndiye mkazi wa Yesu Kristo. Zabili zana majusa dakika. Tindera pamozi. Palifuto yomwe ipo hapa. Nipasa Liberation chapter 19. Mugade bote kusongole lango kamba Bible. Babile sana nikakopa hii mama pakisana mapesi. Osadaka ya zapaka. Tinaendera pamozi. Tipuna kumbela kani ya kamsimbi yaka. Kani ya kamsimbi. Liberation 19. Uyabile kimi mapesi yake ya sembi. Wapapesa. Na papesa kudaro redi nikatamanje napo. Let us be glad and rejoice. Rejoice, hallelujah. Let us be glad and rejoice and give honor to him. For the marriage of the Lamb is come. Tenti sangalale mose. Why it sangalale? Because what one kosa waza paife. And his wife has made herself ready. Nikakumbera utenge wewe nanikia mkazi wa Yesu ndani. Last phrase. And his wife has made herself ready. Who is making herself ready? Yourself, very good. So yes, we have made ourselves ready. Ready for what? Because our husband has been waiting for us to prepare ourselves. Ikatili kupauta, tapauta, ikatili kupenda, tapenda, takarareti. Then Yesu akatusonjelera so akapa kutika msotikanga kakarareti. Roma nikakakwatili hapa manje. Kazi kuzipenda kwa militi kamba. Ikati pasta siwadalani kila utenga so. Watenga fomu yako. Uzipenda so. Why uzipenda? Mao amuru kumulingana na pumea pisha zipaivi ya menei. Ikapa kutika tinilani kila utenga. Nikusasa ni mazi. Mazi ndiye ya kusuka. Nikuchosa dotini yose. So that muoneke kilini. Muoneka abaye mba. Iwo mweba enera. Kuiteba mkazi wa Yesu Kristo. Iyazi pauda. So that's why John Agababuti, let us be glad and rejoice and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come, and his wife has made herself ready. And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white. For the fine linen is the righteousness of saints. Kotitaiwa wamena anapishiwa kupwando laukwati. Analipichani kaoni ya weti simame. Kasi iparesha na kambabuti kamkazi yaka, kamsoti yaka, kakakaraleti, kamfanikiwa, sopala, somesi ikenge masione kaprino. Kasi this fine linen, white and clean, means the righteousness of our Lord Jesus Christ. Ukara wa white mkati wa iwe. Diye chiyero chili mkati. Simweza ukatungisa kaoni ya white panjamba. Mwewa chitira maaposto wena kutambara mkanjo wa white kufika nao. Ukamufunza wali uvara atichiri honi. Iwe ni nyure amene wakuraka pa market hapa hii. Akuti hapa sopo
ikama tifunokovara white and clean linen. That's why Lima iwacha Singapore mukazi safunika kuyikwira prali basket. Suna siliza kumerenga. Verse 8 kama kuti, and to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white. For the fine linen is the righteousness of saints. For the fine linen is the righteousness of saints. Why do you chinyura cha white chifika ubereka besi ya mini kasi akamba kuti akazazima nausa wani gazi wa ilikamba mapinda nikuna bena mboka mbela clean and white waenda ukakulanyula kasi nilikamba white ya kati wa mungu nadoke ziko muru kasi mnale kuchitira hizi kuti bena mbo wazipitirira na sana beba wao unajema kone katini hapo sasa unapana tikalingira utenga so benda waupera paneko wapitirira na sana alikuenda kwa meno beba ziba babaenda uko ni umu ni kuno kusaidia tie kwa miti palome tie mpeze kamao achiendo sana kontwera kuinoma nyingi brother Martin ziba utenga pachimaki chotele bwana wa Mungu sikufuna kwa tuchima kana chisisi cha Mungu kutingine tinde kamsimbi kumweka suki wa everyday na mao wa Mungu kuti mwamona wanga akafika ameza ndino pauda kutara na mahali pakianga yose ya renti niye mbekezera yepe chande mutafika azali ungule kasi akuziba koni pereka poni rungula akamba kuti do not let your trouble your heart be troubled. Nilona nilipite watati nikamte wanchi nikakoze mahalo nizakoza mamanshon kasi njema mena apeleka tumusote twake mnyamata wakae na akuziba ziko mkwambili nari nafunsa kuti who were the invited guests? Ni mandani wanaitaniwa pachiyambi. Hilo si wanafundi kupita kuweti. Wanachitenga ungana chusomeleza. Bible ingamba kuti they took it light. And some decided to go to the farm. Others merchandise business. Utenga wa Mungu ingatulalikiwa kubana wa Israeli watamezi wanasakiwa kumwe unafika wanakugamba kuti ni mwana wa Joseph mparamatabwa uyu ndiaga kama kuti ni Mesaya wa kuti Yesu anafera kamba kakufunisisa watu kushita protective mau amuru Diyecho mweti na muleterera angazikambe bwanji kuti ni mwana wa Mungu anyozera Mulungu uyu muntu sanga sinyozera Mulungu tienti mbaya uziba kuti kuli bantu bakonda atate wako kufika pa point yokufaira mwana wako kufuna kusunga tabetingiliti ya utenga wa Mungu wakumamba sinosoberesa uyu mfana kuiona vibanda papanji kutangazika kwa kutitie mwana wa Mungu tienti mbaya mfana uyonyozera Mulungu kasi kampaga kukonda Mulungu mpaya mwana wake ikatilalikira utenga siku ya leo watu tikabauza kuti you are out of the law. Galatians chapter 3 verse 23 kukamba 25 kuchokela pachiyambi tinalipasi pana mkungwi na mkungwi ndiye watipeleka ife kwa Yesu popesa tikupiliotaza. We are no longer under the schoolmaster. Leka ni upeleka chakuzi kwa mwana mwokuzi anagamba kuti chakuzi chisupelekewa mwandana ibereka marakai oza tamanga kubereka marakai bereka Leviticus 27 mwende Deuteronomy 40 mubereke yose mabuku zabeza chiramuro kwa mwe chiriku ero kasirisa uyende muri Ephesians chapter 2 mwambile pasi papa 11 Colossians chapter
chilamulo efumula. Then ikamba kamuti mwindalama akakasa palima hafu cheti dozi. They made it right. Vanapepusa mau amuru. So mfumu ibatita invite Gerani kupandora mwana wake. Kansari yese omwaenda kupandora mwana wake. Bwana bamuru ukaona wasipeza mpando laukwati wa mwana wa mfumu uyo waroba mfumu wa kumanga. Because akuvalika somweni wovunika kuvala. Kasi ngati suna vale clean and white linen ulimaliseche palipozi pamene uyenda. Wati msokoleli akamba twanji msokoleli. Eka nimelengeko Jeremiah mnini Jeremiah. Hey, nimelekeko Jeremiah 7 kuambia mabesi yake ya 4:30. Jeremiah verse yake ya 12. But going now unto my place which was in Shiloh, where I sent my name at the first. Ndani kwa mwena kasikisa zinala na pachiyambi nikuti kumtukuwa wana wa Israeli. Simame. First, and see what I did to it for the wickedness of my people Israel. Aikinato asilisa na sina ya mtungu wa mineo. And now because ye have done all these works, said the Lord, I speak unto you, rising up early and speaking, but ye heard not, and I called you, but you answered not. You are then when I tell you this is not the end. Pando. Lauwana. Wafumu. Laukwati. You are then when I tell you this is not the end. Send you a country walk. Then I was at the end of the sheep of God very next year. Kapena mkaolewa bena chitamsakuru hila. Sasa na kapena mchita siku ya leo. Nikakuitana simu yako. Nikaitana mukalamulizi simu funo yako. Azati chita mwana chitira bana ba Israeli. Sure, oro ni kumuzi wana wa let's take this practically. Kumuzi not mfumu hate manage. Wabera chapa ba hate man wa kuitana. Mutima wangu mabirako. Chani ni mutima niita na baheti man. Uzalamba kufunza mtu wa watu mota kulichani. Naye azakama tasisiwa walitu matini kuitana ndo baba kufunani baheti. Then what mfumu ukampera kuti kamba asomona bwera suka aseruka parubanza rwake. Asokoleli timu ya mati endini mfumu ikuitana. Simweze akarapatebonga ite suka ite wana wa Mulungu apeta itienda kumbeleza kuti mfumu ikuitana apeta iti sokonezeka kasi mfumu ikuitana chani pando la mwana wake prisi akwatila then iwe kumbeleza kuta nikania pando kazi kai wafusa kapaso anita chani katika mkono data hata naona mwana wa mfumu akwati akone kanakania pwani mena konchito hivyo wapwando la ukwati nienda kufuliza soma ile market singaluolele so imwe mfumu ikufundani kazi kulindikira kwa kapaso kuti mfumu ikufundani ni kuungana magaisi ni kubira kapaso wapenda ucha ni kubaya mfumu ya mbele yakani parasi natuma masoja kawa paenda endali paroti kuniitanile bali munsi bazafuna because mwana wanga sanga kwatile bali ibe bantu timu kwera utitana isekazi timu kitendo zipeza isekazi takarako na mpando kazi baje taba kuja ngombe zone ne pakazi timu people of grace ministries msokoni tikudia zone ne
verse 5, verse 15 I mean. Kufika kwa 16. First Thessalonians chapter 2, 15. Verse 15. Who persecuted the Lord Jesus and their holy prophets, and have persecuted us, and they pleased not God, and are contrary to all men. Pamene vanapaya vantu vanatumiwa na mfumu. Kuona monga mfumu inakondwera. Yesu mwakamba Thessalonica pa. Akamba kuti vanafika pa point yopaya Yesu. Vafika pa point yopaya ma disciples va Yesu vose vanafana imba yopetwa. Ngati lena John aleko wantausa vaina difenda wabora menso. Nokusiya pamene pata zasondera yeka. Kasi mutonge abore wa menso ndi abore mabuku ya liberation. Ale mabwati buku ya liberation saona. Kaza na menso ya pauzimu aona. Zomwe mzimu ona. That's why we take a witness kila siku ya leo. Be ready to be persecuted. Kana ukonzeka kutembedwa dimiana. Kamba kauteka. Nakani kila last time kauna uteka umona nikila Yesu ni ameni. Ukalikira ameni. Kufurika ukalikira uteka. Na wina umabuza kutipira unalikire pamaro paka pano. Uteka umubaba suda. Izo kamba. Sineza ya usibabe. Uona maji mabele wayamba kulalikira. Wazima kuti vreko. Uteka unalikiriwa. Na tukusongole ni kasi ngati uteka wayamba kukuwaba. Kongoka na kalego kunyumba pamoja uzabu na kasirisi. Atoka afika bageti. Akata aende futi. Ampelera futi akipisi nipeleko pamoja. Akana. Wazima kuti mbali mkatu. Hakuna utenga umbeka faru. Bali tupi yako. Liukondoka. Kafaka kutikakuza kutewa upisa wako. Niwaka walala. Wampela makubili. Kukuza kuteleta chakula. Forbidding us to speak to Gentiles, that they might be saved, to fill up their sins always. For the wrath is come upon them to the outermost. Aliyense umeaimira against the servant kaporo wa Mungu. Alaikira utenga wachoona. Wapanga zaka ya kucheti domemiana timteme. Pastor Simanda. Azati talisama komere mchechi. Yesu akama kutusalekawa. Nilina mkwiyo omwe umazala. Kasiko konsaka. Kamuti siku ikafika. Kumbukira Mateo akamuti mfumu inatuma masoja. Kapaeli kenda kali konse sefu na kali konse kekasa. Jesu mwezi kwela kuzachitika kusogoro mweti kupita. Amen. Romans 11:11. Paulo ukamba chani muri wa Roma. I say then, have they stumbled that they should fall? God forbid. But rather, through their fault, salvation is come unto the Gentiles, for to provoke them to jealous. Paulo mudesali pesi. Paulo chinari chikalenga chapu kwa utenga wa Mungu. Banakana anapenda kupando ni ndani. Ni Waisraeli. Roma mbele vesi Paulo aka. I say then, have they stumbled that they should fall? God forbid. But rather, through their fall, salvation is come unto the Gentiles. Wanaenda kupando ni ndani. Chinana kisati ma Gentiles waende kupando ni chani. Kukana kwa Waisraeli. So Waisraeli wana wakakana. Jesus za Roma mtwano. Iwe mwona kukatika kuuzani kuti kachisi yomuri mwinja na utini kachisi si chechi msasa wanyao mkakana mwona munga isetiri muno
tiwa mpandoro ndilineka ono tili babiri tili batatu. Sasa mafunzo wote kuli wakati mcheche kwako. Namba ikafika kwa 8 mkanuze kodi za mpwela. Kazi sana wenenge buku ya Romans 11:11. Yeni kama mtu wina kakana, wina alova. That's why nawenenge kwa pesi kama kutishua chule ya kakale paparopa. Ungambele bwaji. Simbele kwa pesi yazo. Ikatuwakana iwe. Ikoteka na kuyendela kuteka inga popi. Akano. Kala. Ona munga mungu waputi. Akambati na tusimuzani mbili na nisaita wadi. Sija mula mjana sini mbili. So uona munga ukana kwa mungu waputi sangu. Iyo. Kana uone tisamu kira shea. Yes. Ukakana tikutira shega tikamba jabeka bali 8 bakana muri bangati mangenda tiri babiri. Very good tuoneni checking muri na magauni very good mavara mama clean white linen na bwele vogu ya biza kwenda ni babandu banga 10 pamoja 8 bakana babiri take tipike sura bonse yosa siya iwo wona munga ukakana watikutiza then kukana kwako manje chisa kuchitikira nchani wakana sasa kuleka kuti wakana sasa kama kuti amwita ukana tisebenye kuti kukana kutya kasi ni kukana kuvera mawu amuru kukana kutya bamena akoza iye ni kukana kutya tupira Yesu era kama kuti wamenesi akutya tupiranga ine sasa ona ipa ni mwamene John chapter 6 omwe akutya tupiranga sasa ona imfa kasi pongawa itana kuti kwera ni kupwando mwana wanga bapinja kukatya tupira ndani la Yesu kasi ukakana kuyenda ukatya tupira Yesu ukutika kuona jana imfa tipo matu mamasonja tikati ya keni wonsi masara kunja kuposa siena nguku silisitatu wai kutipa mulive tupira Yesu kakati mwana muzakali gachani wa moyo ndi muokufa kudala ulikali so kuchera tuzuje ziko na bantu wokufa chawapa tisiye wa moyo wokufa maenderetu kaza lakula isipachimalizi tauyo mweme ya mwetiriko wanamamuru sinasikize kubereka vesi ya ndani kasi kudatu wa mondora kumutima pera vesi ya Romans 11:11 osa ibara vesi ukakamaja watu Romans 11:11 ilipino kana kwa wina pesa. I say then, have they stumbled that they should fall? God forbid, but rather through their fall salvation is come unto the Gentiles, for to provoke them to jealous. I believe Paul is for to provoke them to what? To jealous. Zari kama kudia uteka wana mfulani kila solibu. Ngwezere ngine uteka wose. Uwale chikubaba. Nikatuwa kuwa uteka nyamuka uyeni. Kasi wa ina jealous mkati wae. Ewe jealous ikanyamuka. Ima ushachani pali mtu jealous. One, jepe uona kuti fruiti sikuru. Niso wesunga na kuti jipepe na mapepero. Fire for fire. Back to the sender. Fire. Waiwa na kuti zimbu. Uoipa uchokera kwa muru uputisa Saulo. Iwe jepe hapo ila Saulo kuchechi kwako. Instead mumulizile kahapu. Mumulizile jepo mwewe hapa kumuzasi kamanja. Mwamba kuchita fire. Back to the sender. Kuli ndani. Kuli muru. Uona mwaka Jeremiah. Chumoka mbachaya kuli Jeremiah chapter 7 verse 12 na 13. Pita kushio. Uyete ukaone kwa wenda chita. Kulime kusinda unasa. Enda kafuze Abraham kufuze Lot. Kutisodome ni Gomora na ichita bwanji. Jepe uona udifaya ya vela usendiga ye. Kuti back to the sender fire. Fire for fire. Wapara na trousi don't touch my shoe. Ili muwama masoksi ulipe. Fire back to the sender. Kulindani. Wana wa Mungu. Ikatulipe Yesu mkati wa hii. Ulinaiva mkati wa hii.
ingatulira Yesu kati mwayo kulipeiva kati ali Yesu omwe akana kubera bwalo la mwana wafu ayembekeza iva kunja because ali Yesu aenda kupwando doni zapaliwa nani kuliwochenjereza wewe gentiles zinaenda kuti mwakana kai mote kwa wali kuda ukoka nayo wabwera wakoka kaza abwera chekina ni wangati wa barama kaoni bora chekina kumutima so kupeza mtima wa one of those people who are refusing what ulipe kaoni kai ufuna chana and kupunda fire panja then kama I will say unto them depart you workers of iniquity, for I knew you not. Awe tine na kuita na kumbuka panja mnalemba umalemba kuti mountain ukaikukise na sandu na mazi mukara parafi akaba kuti depart from me, I never knew you. Sure ungavere bwaji 40 years unali na ministry ya umusasa wanyawo wona munga upembeza Mulungu ero pachimaliziro apera kukuuza kuti depart from me you worker of iniquity. Wapembelela abantu bangati utenga wewe wanalekera mu kinyengo n'ungati bana wa Mulungu utenga wa Mulungu ukakugena amalingizo uyamba kuvira chifundo nafika mapointi yote understand why Paulo analikulia kulinda Maisraeli mtutu wake kuti mwe bantu sende mudali kuziba ndine ndali kunyamula briefcase ya Malamulo but pomwe chinachinja chipembezo sembe wonse mwachinja tamuka zomwe zabwera zatsopa kasi Mulungu akamba muri Ephesians chapter 2 verse 8 kuti mwatarisika ndi moyo koma moyo ukuza wachikulupiro sisako yeichokera kwa inu ndine ni masaka kuti leka kamfana kanikapaseko moyo lekaka nikatani nileka kashoke lekaka nikapange kalema oro nikalema sochape kazamba moyo kazamba maho kazapulumuka akanizakapanga kalema kazaenda kakapye na ulema socha ni chifuniro chake whether ndi olemala kuti ya ndino wachifundo nimbesa na chifundo ndino olemala ngatulipe Yesu kati mwayo kuyenda kupya na ulema wako wameneko anatichitira chifundo because tuolemala patana kupasa chani matu because moyo uli mumatu ya muntu zomwe umvera ndiye zomwe zilowa mkati mwa iwe ukasiriza wakula pakuziwa Mulungu waloba ufumu wa kumwako ukala nazo byala zomwe zifunika pa mpumulo tikasiriza kutauka river Jordan kasi kutauka river Jordan msogoleni ni Bible wewe kifungura kitazo tikafika kwa Petro Bible ya valiwe iwe naye itapita kufumburo memorial park vuto ni akuti wenda kuateso wenda ku paradise kutala mdali kwa pio because padali chapeka raini kamoni penda kwa wali mwateso wenda kwa paradise ni haro watu uko hii kunotajeka msokoli watu uko kuna mulima yako ni baba timbera pwino ndiwe ndipo mdali wokulupilika pacha kumika then Yesu kwa mwana pena pacha pena hapo anakamba I don't want these people to be communicating sili kuna wazikambisana abantu sasa kambisana na watu wochimwa no but instead chirai mtabelejuka aipeleka kumwamba hata fans sala tukako uendera fans mameno kwa yepegeza muri zero kambisana siku yacho jana wanaruka kabisa nazo waona Lazarus now you ana wole mbele ape Abraham abuza mjama akakona papa chifua chako hapo kutake kucheka mbombo mazi alidonyeze kasi karaini kamodo kana pakata kasikana ni kurora ku
kutauka kuendao ndiko gani ni window glass wenda bali pande wenda bali mkati ungekuwa ni kunyokora alipata uli pati kuona na kupundilira ndaka uli kwino nili kwino bati nikupya wanya uli kwino bati ukupya kasi tembeluka mtima pomweti ni mrali kila siku ya leo usakale ngati mtundu wa Israeli unakana kuenda kupando rapris pando rapris ni New Testament church yomweti pembeza Yesu siku ya leo iwogarukura kupa Old Testament church iwe suwa Bible ni mosi every mosika wopembera bwani nilikuwa Old Testament church ukakana Old Testament church wanyozera Mungu iwe suwa nyozera Mungu Isaiah 28 hapo kusaudini ndano umeweza kuziba ni ndano umeweza kuona na kukura wakama watosedwa babele ama iwa noti wakali kunyoka siwaza mesesi anani kukawina yako parodi ya Last Friday kamsukuli nifuna vesi jewezi wabele kapata kama kuti na mitara zose zinyoka na zikali kunyoka na mapuza wako so wakali kunyoka so kama kunyoka musanga wako sekulile uteka because akali bibi iwe mapuza wana 64 years hata 64 years imekantu mapuza tukuliwa mapuza wako wali na 1 second old pasikola pasi maybe na 1 second kalibe kukwana suzi wakuti waniye 1000 years kuli Mungu ni 110 then wakusema kwa 60 110 kalipoka nana ona 1 hour sina kwa so that's why kama kutima 1 second old pasikora pass so ni baby naye akanibe upana penani kupwa pando muho mumwe wakoza vokuja mumwe akwatiliwa kasi ukaona ita na kutini itani nene bali paroti wali wose wazapombera kupwela kupwando kuno wapwele wache na paya ngombe zone nipa mwana wanga wa mamuna ayembekeza kutima guests wafike patitira umbone pomwe akwatira kasi mwana wake ayembekeza alimuho akwatira wandani akwatira momwe wanendo tenge wa paroti ali yesa anapombera kukarowa muho unali waiting kasi ni kukazi wa mwana wa Mungu please because iwe naine tise mkazi wa Yesu tise tukusote kazi ali Yesu wavomera kuenda kucha nikamsote kazi ukakaraka msote ndiwe kachisi ya Yesu yowe ipurumusa bantu kazi ukakita zote apurumusa chape chechi yake sanga purumuse pina bose basara hivi nikuvimondora chapo amen amen uteka upeka mmanze kapu uteka katumura kila kuteka ukaze kuroba mukati maiwe kusanga nazo ndipo siba kuti uteka upera Pena Isaya wanakamba mau aya yomwa kalenga Isaya 61 verse 10 ukawalenga Ibarasha ndio Ibarasha 1978 ukawalenga Galatians 3:27 zazipesa kuti vana va Mulungu palipose palipwando la mwana wa mfumu ni New Testament church ndiye patie wa ng'ombe yonenepa kosa yonenepa ndiye watu la Yesu Kristo ndiye paja kuongea na kamba muri Deuteronomy chapter 14 verse 22 and 23 kuti chosani cha kumi chose muchike pambali mukasiriza chani cha kumi cha meneji kuti mupuzire kuopa Mulungu ali Yesu omwe akudya tupira Yesu apuzira kuopa Mulungu so mwetirarikirira pa tipuzira kuopa Mulungu kasi kupuzira kuopa Mulungu ikudya tupirake kasi kudya tupirake upisha info mkati matupi yako kasi upisha info mkati matupi yako waroba ufumu wa kumwamba iyo omwe aroba ufumu wa kumwamba ili pasiro ufumu wa kumwamba kutaka usakutiwa wa pruvu
mwapusuke ni mukwayi. Nakonda nyimbo yomwe banayimba ku Katolika. Iyi nyimbo ingati bamayimba naye problem bene bake si bamayimvera beikamba. Ati analemba nyimbo iyi nisiba kuti kapita ku Katolika anachoka mu kudaka. Kanje poke mubiri wakwa Yesu, kanje poke mubiri wakwa Yesu, nashuka ine nashuka yande ine nashuka yande ne mwini nashuka. Aliyense omwe ashuka amalipira tatauza kuti nashuka teni vafri mupasi wa Afrika na kuna kuroto bwino leo topasi wa Afrika baso aoneka wemudadale majimbo yanabereka visa chapter 2 verse 18 sokole kuti you are saved through grace. Through grace, when you believe in Jesus, then you have been given free life. So atipasa maule kanje poke mubiri wakwa Yesu nashuka. Kasi ukapokelea tubira Yesu ulichita bwaki wema uchaya bora iyali osachendo ulipasi wachelitia ukatya chabi musizi aendo kutilinga mkatu kukupa ya tunakora kotonse kwa vile ulinatu weze na karakoro kaumba afa kakufu weze na karakoro kakuchupa chupa kakufu kakufa bikozi alo mkati achinja nature yako uyamba kumvesi za uli nizokwenda kuupaine nanda kwa masiku ya kuti baya pakusira kuonekane kukula sikukula kutenga wauro wakati mwayo wenda ukupa yazo istira likira kutereka kupa tira likira kupa wachoka panja kupeza wallet yako yote wachosa mdala masirimu kati wasia wallet asinabe na msira mo wallet at least toba wale zote mapesa kama sina na namba baba pesa wale mulipati niliparoti parofika wale tiari baba na ndara mazimu kato siko mwabira chito sembe sina pesa hivi vitu ndo achikinga ndara Bible ile soko zatenga moja bendera apate interesa tapafikiri jushi chosa mujeni darama wale tuwaisi ya pacha erope msove na wabona wakusema nisenaona wale tisamu ya pacha but naona mafota bena mwesena ayo kumanja kasi usha so uyo kupima naona mafota bena mwesena ayo kumanja majo zo isomesa ni pati tilina tata nisena pisa mafota na wale tukumanja bali kwendo pesa wale tikasi mafota beza na wale tukumanja ni mandani kasi tiwe yopa kubiriwa Mulungu atikonda because amatipasa utenga wakutitikuli pakuziwa tisalibalire kuwewa kupwando la mwana wa Mulungu umwe alikukwatira kumbukira likutakwatira ndani ise tumusote tomwe tukala finish every day tukoze watumusote kuti tuyendere pa ukwati wa mwana wa Mungu. Kwa Mungu aise Mungu ya uti